Ipe. Hah? Ngapa? Pi, panggil bapak lu no. Oh, ngapa pak? Beliin bapak rokok ya. Ayo anterin aku ya. Bocah dengerin lagu apaan sih nih? Ya juga. Aduh. Seh, bocah, enak banget lagi dengerin handshake. Handshake. Kok. Trum trum trum. Aye aye. Lah, bocah, kesambet setan apaan ini ya? Bagian gue siram bagian. Aye aye. Aye, makan nih. Makan tuh aye.